ole is zote chanela kalo lom le vek chuwa tunruma hian Russia Ukraine in dona a khopoi mo tak pakhat Pogrov lak le lak lo chungchang helai bial din mun thar berte kan han thlur bing vele thung don ani o Russia Ukraine in dona kum thum chuang zet maya kalta a heta hian Donetsk Rambial pumpui le Luhansk pumpui Donbas antia chu lak tumin Russia sipaite an che ania helai Rambial hi Russia tong mang omna hani kumthum chuangzet mai in dona kal hnu hian tuna hian in beina hi ala chol chuang lova azual zo ke moti mai turania helai khochak lam in dona hian khopoi motak mai pakhata oma chu Pogrov hun hi ni Pogrov khwa hi in do ma chuan mi hring siang ruk borvel chen na nia Ukraine sipai tenan thunun noya an oma helai Donbas ram Luhansk le Donetsk Rambial hi Ukraine sipai thunun vek ani lem lova heta hian Russia tong mang za somret chuang hi Russia tong mang te an nia chu nevo tan lak po khan Russia lama omdu vek kha anni heta tanga in lak ran du tu Ukraine atanga in lak ran du tu helai Donbas a hian mitam takan oma silayan leka sangnila sompali khan in donan local pui chiam to bokani kha tuna hian khothlang le Europe ramina Ukraine anon nor chawa heta in song hian tum mek awang hian Russia chun himlo anga ngain a thommol ron ki tum angmaya Russia hian anga ya heiwang hian lo thei lovin in dona hi a chuak ta ani ber mai chulai Donbas a khopoi mo tak pakhat chu Pogrov ania chu November nikum lampang khan lak tumin Russia sipaite hian an beitrana chutiang chuan voin thleng hian ania thlathum borvel kalta khan Russia sipaite chuan nazokin helai mun hian nora sipai po noi khat sing sari borvel helai biala hian an da ania soi ani nge tam tham takan ni ral thuam chi rang drone te missile te rocket mountain tin thlona tangte ponania helai Pogrov mun hi be ani thina mortar mangte laipui mangten intam takhi a chheveng vung to maya atlusom rem rum to mai ni lir hingra phlak tak sul nuang mai hian intam tak atlusom rem rum to a chutiang vel chu ni amaro chu Ukraine tan helai mun hi an chi se mamo indona atana thil poimo angchi lakna thiar velna logistic poimo tak mun ma ani wang hian an hum hianga ya chuwangin hum tur hian thei to pan chuani amai ro chu Russia po hian khopui lian dang Ukraine sipaitena an thunun Kramatorsk le Slovians lakna atana kongpoi mo tak mai kongkhar ani wangin lak nge yan tumboka chu anin nornat na chan pakhat hani tuna hian helai khuwa hi Russia chon alata ni in Vladimir Putin chuan a soi helai Pogrov ralmatong kho pakhata Vladimir Putin chu tunkar chung kha na luta atloa chuta chuan Pogrov lak ani thu kha puangani asipaite chunga lom thu a soya heta Pogrov in dona chitla zong te anin pek na lom thu ka soya ni tin Putin chuan a soi lom thu ka soi do ni hei hi kongpui mo takani ya eng tiang chi in nge apoi mo ti hi kan rethiam vekani tin Putin chuan sipai ho tu te ne na anin komna soi Ukraine 7 Rapid Response Corps of Airborne Assault Troop chuan Russia kuta lom lo ni in thu chu an siam ve thung chutela chuan Russian Defense Ministry chuan video footage ati chuak ve boka heta khopui ton tir mun poimo ate Russia flag aphevat wat live video antar lang ve bokani Reuters chuan Pogrov chungchanga hian thuchiang ala soi thei bik lova he khopui hi hunrei taka tang khan Russia sipai norna hnuaya om towa khopui kan hual to ni tia Russia na an soi kha thakhat kalta kha hani to bokani Russia sipai te hian Ukraine ram za asom pakut chuang tuna hian an thunun meka kum ni kalta a in percentage khatvel chawin apung thung mase kumsane le somni pani hnuwa an chakber tum chu kumsane le somni panga hi ani meka Ukraine thlop tu mepa hei po hi ti lanani Soviet hunla ya Krasnoyarsk tia mingan soi tuna Pogrov tia soya hian Ukraine tan hun poimo taka oma coking coal mineral siam chuana khopui ania tin mineral tamtak Ukraine in alak chuana munte po ani he khopui thunun hian Moscow chu khochaklam Ukraine thunun mun panzel turin chakna pe thei dona Donetsk biala Ukraine thunun na hnuaya khopui lian ber pani Kramatorsk le Slovians pan turin kongkharain hon thei pha don tinani Russia hen Donbas bial zawjok Pogrov omna Luhansk le Donetsk province omna mun pumpui tuna hian lak nge yan tuma Pogrov anla ni chuan Kramatorsk le Slovians khopui te chu an ma chhon le don ani
kumsang nila somni pali tirlama tang khan Pogrov fi Russia sipai te khan an beitana Adivka an lak nu akhan Moscow sipai te chon helai mun hian ron tin zone ngala Ukraine ram ribiala khopui poimo berzinga mini Russian analyst te chuan Putin a thupe kin Kiev le a chevela beite a bansan mek lain tuna hian omjenei zokin Donetsk sipai malak na an kalpui tanta ni na langa a chan chu Donetsk pumpui Luhansk nen helai Donbas bial hi latak tak tur le a mor bok fel turin Putin hian ro mana siam tran ni in expert te chuan an soi Kiev chuan Pogrov an chan nia puna chuan nola indona hmuna din mun har sa takero an phalo thung Russian Center Group of Force Commander Valery Sodakchak chuan Putin a hna Russia sipai te chuan Pogrov chevel le abul hnai Mirnograd chevel an thian fai ani chuta chuan khwa han la towa thian fai na an thok mek ani tin a soi Ukraine sipai sang ni thleng tuna hian an latang khang nia soi ania sipai ho tu te chuan Putin a hna Russia sipai te chu front line pumpuya ma an son zel ti soin Ukraine a Kharkiv bial front line khopui Vovchansk chu security zone a siam tumin man la ni an soi bokani helai Vovchansk si Russia kuta omto nia soi chu Ukraine official te chuan an hnial thung hun engemaw chen chu Pogrov hi hun himani thina indolai khan Ukraine khopui lian tak zinga mi ni in ko chaklama tanga mel somthum bor vela hla ni in logistic mun poimo takani Pogrov lak tum hian Russia sipai te hian thlasom pariat z ma an la thlasom pariat z indona om tina ni chu Ukraine indona a chuan din mun har sa berzinga mi ni Russia Ukraine indona a hianin hun har sa tak tak a oma in beina hau tak le ra phlak tak te paltlang alo ni to a tuna Pogrov lak po hi indona hau tak in beina hau tak nia soi ani Russia tan po hian a sen so hi atliam lo viau mai sipai tam tham takan thia Ukraine atangpon tam tham takan thi boka ral thuam tam taka chu ania resource tam tak man ral ani mihring sing ruk velom khatuna chuan soi tham an mang to lova industry de chu hnathok theilovin an oma supply kong te po ti chiat ania chutiang chuan he Pogrov indona hian man to takanei thisen tam taka luang ral ani punta gang khan indo main mihring sing ruk velom na ania apartment block tam takte tuna hian a chimrem rum to bokani khothlang lam mel ruk bor vela hla hian lungal thei khur lian tak mai ha oma hei hi Pogrov larna chan pakhat ani boka tin Ukraine rama steel siamna atana raw material poimo tak choking coal company heta hian coking coal supply tu lian ber chu helai Pogrov khopui hi ani bokani kumkalta khan ton maktadoi ruk bor vel jet coking coal hi siam chu ani nge a na thokpo mi sing khat zetan omani chutiang khopa mun poimo chu ni kumsane le somni pani February thla a Russia in full scale in beina Ukraine a kalpui hnuwa mi puite hian helai mun hian chua san ve ngal boka mase mitam takan lo oma na zo ka helai khopui la tura Russia aron tho khan mitam tak chu an chuak le ta ani helaya rail station hi helai bialtana distribution hub ania eitur mamole thildang sem chuana poimo tak chu helai bial rail mun hi nia kongpui chu Dnipro tanga Kramatorsk le Donetsk province a Ukraine fortress belt thleng in zomin chutiang chuan kongpui te po logistic hub poimo takni in nakal tlangani sipai bungrua Ukraine tan po sipai bungrua supply na kongpoimo takania chu Russia hian an murenga wangin hei hi ti topa thunun an tumna chan ber pakhatani bok Russia sipai te hian helai Pogrov fi drone mangin an beido bera Rubicon drone unit te mangin Ukraine FPV first person view drone crew te zon na an thok boka chutiang chuan in beiton na lian tak hi kumkhat chuang zeta lo om to a aerial dominance Russia hian na yawangin boruak an thunu no wangin Ukraine tan po hian malaka har sa hrim bokani ko chaklama anti drone netting route omte chu Russia po hian an targeta hi Ukraine pona an torna chan pakhatani boka in artillery mangin Ukraine chu Russia hian a bei buai reng boka tin Ukraine hian artillery shell an tla chham nia soyania hi Russia norlet tura an tha thumna chan pakhatani boka defensive position an chaklova chu an tolna chan ani bokani helai hmuna hian mundanga indona anglo takin sipai bungrolian tak ronlut rui ang khani lovin infiltration ang deuh khan Russia po hian ma an la a ke akal sipai te motorcycle akal te tin pickup truck ang chi te
khatiang khan an lut zau zawa Paul Lian Jok chu tiang chuan an kal zau zawa chung ho chu Max Convoy tia soi ania October thla khan helai Pokrovsk biala hian Russia hian thi le hliam singni sanga velan nei nia soi ani turu khop mai October thla ringot khan thi le hliam hi singni sanga velan om nia soi ani hemmaya chu tiang khop chuan Russia po hian atur na sa amai ro chu lak nge en tuma wangin an beidon san thiang lo ani ber mai Ukraine hian thlasom panga chung vel zet mai Pokrovsk defense kho takin an venga Russia mason na andal thei nia soyani amai ro chu tun hnaya Russia hian sipai anwetel aron tir luta chutiang chuan ral thuam thazok nen van lampanga boruak an thunun bok nen chutiang chuan Ukraine hian artillery mute andu khop man turan nei lo nia soi ani wang hian an defense line chu no phui ani talawa he wang hian hnung tol lo thei lovin an om nia soi ani ole tikhan khochak lam in dona a Russia chuan chan tha achang ni na hriata Pokrovsk mun kumkhat don lai lak tuma an bei to chu an lata ni in Russia President Vladimir Putin chuan apuanga Ukraine lam hi chuan an lan hnial deuh hleka thu chianga lo om thuai tur anga ila hei hi Russia hian an la tak tak ani chuan Ukraine na an la thunun khopui lian Kramatorsk le Slovians te Russia sipai te chuan an lamma bak dona chutiang chuan in beina lian tak alom chhozel turangai ania chuti lain Donald Trump an inrem na tura ruam manna asiam point som ni pariat te hi rampani tanan pom thai ani chuan inrem na pom ve thut thei tho ania chuti lain Europe lam hian Trump ruam manna hi Russia tan athabi gani Ukraine tan hian channa tam tak omani tin an soi sela Ukraine la hlokna ani thei an turin he Trump ruam manna hian Ukraine din muna that theina turin Europe lam hian ma an la hi Putin angai dana ni lo vio boka indu ni chuan kanin pe reng ti in Putin chu tong chuak nge ni kha ole khati chena khan kan du tok le photanga khovel thu thar le thil thleng thar te is zo te chena la hian kan lip se zel don nia khati chena khan du tok le photang